Assalamu alaikum YouTube görücüler, at suyucular. Bugün Rusya'dan gelgen kara kaşka jaska 1 yaşar satuğa çıktı. 3 butak uzun kaşka, çoğun kaşka, kara, çum kara. Abakandan gelgen boyları büyük tuğanlar 1,52 santimetrege çıgat. Baş kavaklarımda жетелегенге жаңы эле үйрөнүп атыр туугандар. Минги боло элек булар, мингиге үйрөнө элек. Толдору жеңил мына. Арка жактары буттары таза. Буттарына шишиктери жок, мына буалары жок. Жетелегенге жаңы үйрөнүп атыр. Мынакей жанар. Bazına gelsek tuğanlar bazı gelişim bağda eкен, gelişe üsteyt, geliş sülüşe üsteyt. Aslında nomerlerini жазабыз. Tay Аксы районунун Кербен шаарында турат.